Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman YouTube channel Dikiri. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi cerita nih aku lah. CCM dalam jalan malam bersama di anak dan di Gunung. Di posisi ini di jembatan Kenjeran Surabaya. Suasana malam di jembatan Kenjeran Surabaya. Nah, jadi seperti ini loh suasana malam. Ini nang pinggir-pinggir jalan iwa kalau terus foto-foto utawa nongkrong. Nanti kena dada. Jadi pantai orang ketok loh, mau weteng. Iki pertama kali ini aku rene wayang bengi lho. Biasanya aku rene kan mesti lega esuk yo sore mesti rene, tapi iki pertama kalinya aku bengi nang kene atau dolan ning kene. Nge-vlog ning kene pertama kali pas wayah bengi. Ya, alhamdulillah ki langitnya cerah. Biasanya kan hujan gede ini ya neng Surabaya hujan terus. Nanti kan dada isi bocil seneng jalan-jalan ya. Mana pun jalan caranya loh. Iki saudara wame lho iki lho, Kak. Iki do minggir-minggir iki. Do nongkrong di pinggir jalan lho. Kita ke bar lewat nang dhewe Taman Surabaya. Sepi lho, katanya ditutup. Apa? Ini kayak bar apa jenenge susu nggih karo pampers ya, kanggo si bocil. Pisan jalan-jalan ke sini. Iya. Yo, Saka. Montas apa itu Kak? Jadi sampean ki durung ngerti ki posisine di mana ki di Surabaya loh. Di Surabaya Utara. Di Kenjeran Lama. Jembatan Surabaya Kenjeran Lama. Iki hawane apa ya soger iki, sojo. Agak kena angin laut ya. Halo bos. Dadah kak, dadah. Dadah siapa dadah? Jauh. Iya jauh. Wah. Ayo.
bocil. Ya, ada ambulan lewat. Kene Kak. Kak, tinggal lo. Ada anu anjak ini. Kayak anakku dikiter malah melayu. Aja melayu tiba kok. Aja melayu. Stop. Aja melayu tiba. Enggak boleh. Ke motor. Awas. Bis aktif teran keloro. Mau lamayu. Balik put. Putih. Di sekelor lagi saya balik nang kos. Balik ke kos dulu loh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah sik, Kak. Dadah sik.